او سترانه کو بحثا غریبیه دکه لسر لیوین کرده که آناتولیا ناوین ده هرکه. کردین آناتولیا ناوین کو پرانیا وان در دوران ناوچه نقره های مانا بالا ناوچه قونیا جهان بیلی قولو او به گشتی گندن دشتا کونیا بجه بونه به همو تایبتین خود به شکرسن یا کردانه. حتی نه هر چند گلگ لیکولین هاتو نکرین جی دیرو کاوان به تمامین هاتی صافی کرن او بخوجی تنه دزانه که اول کردستان کوچبر بونه او هاتنه دشت آناتولیا ناوین بجه بونه. امج کردستان هاتنه sürgün hattına bedel ki 30 sala amle Anatoliya navin dijin. Amj semsure jdaşlı kolu ki hattına. Kalpiren me mezenen me ben de gotum jboyme. Kurde Anatoliya navinci Paristiye yani zamanı Parisi zamanı dayın ki haber dayı. Gorille kolina la Anatoliya navin 23 aşirin Kurdan hene o aşirin ko heri zedetin naskirinci لکی شیخ بزنی رشوانی بادلی جانبگی مردسی و خلیکانی نه. 35 سال بروی بر ظلم سلطان یاوس سلطان سلم هاتبون. دیساجه هم مزمانی خبیر نکر هم چانده خد پارزن زمانی خد پارزن جبر که چانده کرد چانده که خورده لو ما نهات بیر کرن. ام به زمان خوا به چند خوا ام فیض و فیشالن. کردین آناتولیا ناوین پرانی جودکارن. دژیانوان یا روزانه دژی شو نشو پاکلپور جیانا کردین لکردستان با آوایی که اشکره دیار دکه. لیاف دخوازن که سیاست مدارن با کور کردستان زیاده تر گرنگیه بدن وان. هندک دیبیجن 300 سال برینه ها، هندک دیبیجن 500 سال برینه ها، هندک دیبیجن لسم سوری هاتنه، هندک دیبیجن لسلیمانیه. راستیا دیروکا کردین آناتولیا ناوین حتی نها راست نهاتیه زانین. لبل راستیه که یک وان حتی نها چند و زمان خواه پاراستیه. شوکت هرکی رو دا آناتولیا ناوین. پروسه آشتی و چارەسەری لەگەڵ باکووری کوردستانی باندۆرە خۆل کوردین دەروەی کوردستانی دژین jî dike. Kurdên Anatoliya navî ku bi salan ez ziman û çanda xwe parastine di derbarê proseya çareseriyê de erênî difikirin û dibêjin proseya çareseriyê derfetê nû awakirine ku ew ziman û çanda xwe dibin şert û mercên baştir de biparêzin. والله شهر ساکته باشه یعنی سورج که همو کرمان چاو دکنه این سال مثلا و سورج پارتی همو کرمان ناترسن 10 سال باروا ندگاز کرمان چی من ندادم برا HDP یا جی BDP ترساره ندادم و سورج بود آرت همو کرمان دم کرمان چی لفراج دینم کرمان چی باروا ندگوتن ناخدادی که وار مجبور که وار Kurdên Anatoliya navîn jî veke Kurdên Bakurê Kurdistanê ji hikûmetê daxwaz dikin ku proseya çareseriyê bê meşandin û gav bê avêtin. Nahta AK Parti sürecê kiriye tamama zûvoye ama süreç anlamê xetine. Kirmancî me li ve çikî tedirgîn e. Ama tabii kirmanc nahta yên pirin birlik beraberlikî heye kirmanc li ve هیرنده. Kurdên Anatoliya navîn her çend bi sedan salin li Kurdistanê dûr ketibin jî ev rojava Kurdistanê dişopînin û bûyerên li Kurdistanê diqevimin bandora xwe li ser van jî dike. Anatoliya navîn ji bo Kurda gelek cihekî girîng e ji ber ku gelek Kurd li vê derê bi çand û zimanê xwe dijîn û ew dibêjin proseya aştî û çareseriyê bandorek erênî li ser rewşa me kiriye. Şevket Herkî, Rûdaw, Haymana.